Pasang ke arah manta. Oh, berak-berak nama ya. Oi, andro pun dah apa kucana kya? Guys, jatuh bukam. Guys, ang hanya hai habis jauh muka baik lungga fu paran mungse baik lungga. Wasa ka wak apanya pajak ka wak na hana rok ka thang bakya ka tua chutung na tundi ana block so eksa agar kising baru basta iska ya phone ke unlock lagi dur khar jamu roi nunggu sih Mr. Sonai sunat tokte hamia do rohro patar kasewa 30 ta tokte mano Bisingga besar kanan. tokte ni bising besar kana ko Ang kanan jimi taman. Singkaro bunyi dukane mane ba koita roho ba kya bang mane tinta dukane tau ko kachi dukane roi kana so home delivery re home delivery home delivery te ka cha tos ko rang te rang kaisa dukane mane so gante ke mang roi rang mana jar ke sakhumo home delivery ko te kaisa dukane home delivery rang re hode छारीको दुयाले तक्ति माछा आर्ने केन्दोर फाइ मने देखो ताको सिरे Hampuru di bawah dua nih sare. मार्जो माने सिनि kai rangka buya do bunyi ka to rangkai haja muna amse apa pas bisi rang sarve ja bajero mali bere hoga tero babu hungka kai aguli thana joga tangkai waisipuro jinan binana mongkol doktor naima jaga rorote thangpi jongnai kai haijak hi phajong hai gede वो कॉटन मन पहनी है किन्ने खर्च भाई के नरे आप फेरो ट्विंस रो अगरे काया दे बने काया ना वासे काया बस आने वीडियो खाई तो मत दी अरे फोन करे वीडियो आने पूरा पूरा का बो guys, kabang na de bicycle sa bicycle. Oi, andro gundra ay ras bilala. Tanu bagi hingai na cycle wapra bang usura. Tanu bagi ka sin dugane pa mane pa pendong yang se sabi tu hajo. Aya. Tanu bagi hingai dugano sabi kere hingai ka sabi no ko talang ja bula gari wa pogoi. Hingai kabung na phe lamar gade ta phade ko. Bicycle masih. Wow. Pasang ke arah manta. Oh, berak-berak nama ya. Oi, andro pun dah apa kucana kya? Sini R15 parking hari baca. Guys, tak tu orang kan, gang orang sih himjak tambah hingga kai. Gari bo betir paye saltong sini no noga haye sas re phaika ga scooty bo nogo kre ba suntang tak ga tak nogo himise nogo phajong dogan ni nare ke phang ke ba nare bandai bazar ke phang ke sa jong si
Ini dong. Polis rok sini dong kok. Koi gimana? Keluar. Berapa? Di baik kena bom ni berok exchange nang nak kena. Kemah hamna na jongka.